تمام تنه پنج روزک ماینه جبو هلبجارتنن پارلمانتو عراق روز بروز بانگشا پارتی دموکراتی کردستان گرمتر دبه لتبایا باجارو کانو او نافچین کو کاندید لهنه لدور مجارا هم بانگشا هم هلبجارتنن ده عراقی من میوانه که الاستودیه برس اوین هروری اندام سرکرداتیا پارتی دموکراتی کردستان اوین خانتو بخیراتی گلک سپاس اوین خان پشتی پنج روزندن پارتی دموکراتی کردستان چاواره چه دکت چاواره هندت کتن کو ریخ خستیتوه برفرهترین شوا بچن برف صندوق دنگدانه و دنگ خوب بدن دیف توجیهات ارگانت پارتی بديت نامنجي هر کسی و روزی چی ده ارک خو جبهه کت ارک که نشتمانیه حتی همچنین بجین ارک که آینیه چون که بجداری آویت دست حالات آوی والاتی دا و وفایه که بخوینا شهیدان هر دنگه که ام دین برانبر و گله او پیشمرگه حاضر کری که باروانیش دست کفت تحریم کردستانی بکد زور باشه هرشک زور لسر پارتی تیت کرن پارتیا به برسوه دو بیجید لده امی برسوه بدهید بوشی لده ده برسویدن پارتی باریاب خواهی و دست بکا هوا پروپاگنده هل بجاردن آجی پیامان جناب سروک که ما کاک مسعود بارزانی و قیاده پارتی و لجنه بلنده هل بجاردن او بکو ام بدوینا کتن بتندی نه جابا کسی که بدین و خوب هنده و مجیل نکن پارتی تیرا هنده سرمایه هی دست کفته توی نه میجوی آوی او سرفرازینه او درجه میجوی لی سر کفتی بحثی وابتنه بکتن از من ویرانا گهیتن بحث جی بکتن دیگه اینه ده و دم دنگدانی هیتنش برندجی آرامیش همی تشتکی باشتره بس بحثی خوب کن بحثی کسی که دینه کن چون که ام یه اخلاقی که پرورده بوین کو برزیه برانبر هیچ کسی که دینه کن زور باش لده پارتی چاوری چند کرسی کانتی کردن بستفدان هوا دی به کرسی کن پارلمانتو عراق بید بولانین دنیا سیاسی ام دگاج بینین چون که براستی پارتی بشوی که گلک باشی خو حاضر کری پروپاگاندا که زور یا سردمیانه خلق خوی ریخستی ما بشوی که باشی هشیار کری که وی روز گلک فرهیم بچن دنگ خو بدن و دنگ واجی لازم الديف توجيهات بيتن چون که اف قانون انه که هي یکم جاره ده تمام ممارسه کرن احتمال ابو گلک خلکی استعاب کرنا و یا بزحمته جبرن دیجی راستی زحمته کا زیده بو همیلان سیاسی سر اصل عراق چون که همیلان جاره که ممارسه کن جبرن دیجی حاضری کا باش ما یاکری دمینتن سر رجا بجداریا خلک ما شما جا بینه که چاواری چند کرسی عادی کن اوی ام نشیم بیجی بس ام دیگه بینین که کرسیت خویت 2018 بگمان دی پاریزین و از گجبینم دی زیده ترجیله کن بس چند الکیره بلاو بمینید وروجا دنگدانه زور باشه زور بیا کاندیدن پارتی الوان هل بجارتنان دا آفرتن پارتی چاوری کوتاین جنان دکتن آفرتان دکت بخو وکی من گوتی اف یاسا و جاری نیاتیه کیاتی دهی نبتنی پارتی لانی دی سیاسی جیل اوی بازنا کو دنگت وانا کمتر بن و عمل برنا کرسی که ظلامی کمتر بیتن آفرت یا دست نشان کری بس اوه به معنای نایتن که آفرت دی شو عددی که دستوری بود دست نشان کری زیده درده بتن هر دل فی یعنی تنش بر سیستمی و آفرت زور دانای نویجاری یا جیوا مبسته که دیگه جی هیا والله خو سیاست هر اوه یعنی ترکیه دیشی پتر دست کفتاب دست خو و اینی دی خو دی سیستم خو گنجی نید گلوه بس وکی من گوتی احتمال او جهه دنگدارید پارتی لی پتر بید بگمانم دی ظلامی کاندید کنه او جهه کمتر بید دی آفرت بید اولانی دیجی همان شوه هر اوه پیرو کری زور باشه با بین سر دو که پارتی 10 کرسی نهاد دستادانه شاوره کرسی 11 دکتن یانجی یاده هیدش دزدن بگمان مشغول کری بویا 11 چون هر او طلبت چید بو امتحان اگل هیویا درجه ممتاز نبیتن بگمان دیش یاوه کمتر مگلک باشه آخیندی زور باشه کی برکابر خود بینن لبادینا بادینا دیف او واقعی سیاسی دو که هی پارێزگەها دووەکێ بگشتی و قەزا دووەکێ بتایبەتی یەکگرتو حەزبا یەکگرتو یەکگرتو دێ کورسیا بدەستێنیتن بێجارێ هەمێ محاولێت ما ئەون کو هەر 11 کورسی بۆ پارتی دموکراتی کوردستان بن بەس ئەگەر هاتو کورسیەکی ئەمش دەست بدەین ئەو لایەنەیە کو ئەمەل هەیڤێ کورسیە دێبەتن یەکگرتووە طبعا یەکگرتوت مەزهەریدا ئەگەرنە هەندێک لایەنێ دیژیل پشت پەردێ هەف پەیمانیات گەل یەکگرتو کری دووەکێ
والهفلي ريجيب عكساوي والسليمانية جي دي صاب عكس عندك هفيمانية كهي نابينا يكتي وجوراني وأشكرايا بس عندك هفيمانية ديت هاي نابينا عندك أحزاب ديكو ما بس طبعا همية أو كوش سانجا بارتي كيمكن أو بش پردية أو أشكراني زور باش ویجاره پارتی دموکراتی کردستان جبلی پارێزگەین هەرێما کوردستان لە هەند پارێزگەین دنیان عێراق ژی کاندیدەنە لەسەر چ بنەماوە ئەو کاندیدە داناینە و جەماوەر هەیە لەوێ دەرێ تەڵابێت وان بوون یان ژی و لەسەر ئەساسێکی دیکە دانیە أبا بريارك الدولايا بو بارتا بهيزا يا إيكال سراست عراق همية مدفيو أم بسلمينين كود فيجي دو أم جداينش همي لاني ديت سياسي يت عربي وحتى يت كرديجي جبر هنديجي دنگدري ويريجي جاواري هندينكو بارتي كانديد هبا الوي دبري چونك يعني أبد طلب يوان بعد طلب يوان جيبوا چونك أو جيت جهشتنا وقناعتي أجر لانك السياسي هبيتن كو ديمقراطيات السر مستوى عراق برقرار بكتن تني بارتي ديمقراطي زور باشا أفين خان يعني أو طلب يوانكو حكمراني وأزمون هريما كردستان اللي وان نافشي جي بارتي يعني جشي بيبدتن شمال سر آستی هرما کردستان بشک جلان سیاسی رخنیج حکمرانی پارتی دیگرن دبیجن حکمرانی کان نباشه یعنی وی بوچنانه تشاولک بده کشت وری دایا افلانیت کو رخنیل پارتی دیگرن همی ابوینه روجا کش روجا شريك بين قال بارتيت حكمرانية ده وهندك كشوان نكا حتى في لحظة يجي هر شريكا بس مخابن واقعي السياسية هرما كردستاني بيرانجيكو وقت افلانت وقت اوبوزيسيون شبكه درست اوبوزيسيون يجب تطبيقنا كان وقت تند بنا شركه ماده صالات دا ديساجي هر باغراوند که اوبوزيسيونيه هي يعني خو اكلانا كان ناف خدا اول جيفات يريد بوهنده رايا من اراده سياسيه وان دسته و خدانينه يعني دهن سر ميزه گفتگوی قال بارتي رينن دد قال مجانا اتفاقك وقت الزفرن او كسيكو اراده وان يا سياسي بريفت بتن دهندك تشتدي كتت مشكي واندا كو بس آلوزيه چكن او باري بارتي گران كن زور باشه سرکفتن و بهزیا پارتی لبغداد چه پیامک دیگه هنیتن اوینکو ام پارتی بتنید بجین اوی حکم اف رابردوی هبویش بشتی 2003 و حتی نوکه چه چسباندنا مافین کردا بیت دستور عراقی دا چه پاراستنا سنورت هرما کردستانی بیتن چه براوانی کرن بیتنش ماده 140 چه براوانی کرن بیتنش منظومه دفاعیه کو ام بشک بین و کو کرد یا عراقی دا و گلک نمونن دیجی اوه همید خواسته هنده کو پارتی یا سنگ بیتن طبعا او کو پارتی جواز کشلان دیجی وقتی کاندیدیت پارتی چم بو بغدا طبعا او داخازیا كولويري بيجن دخازيا همي قالي كرده يعني تني خوب نيناري بارتي نزانن خوب نيناري همي قالي كرده زانن برو واجي كانديديت هندك لاني دي كتشنويري لاني خوي سياسي جيجبيرت كان خود فروشن وبدجي وينه او كوبو كردا باش او جا تشتي بيت مهم او بزانن افتشتا بو كردا يه ايجابيه وكردات فيد بو جبه بيتن او دلويري دجبن ودرنگ خوبلند كان زور باشه يعني اف هل بجاتن في جاريين عراق تو بيج بينيت كيكو سياسات نهاية عراقي جوران كاريف سردا بيتن مشكلة عراقي أوكو عراق دولتنا واقعي دا راست دولة السر خريطة دنيا بس واقعي دا نا دولته جبر هنديجي از بيج بيني ناكم چكو هر أو عقليات تكو حتى نوكا عراق بريفا بري أبجا چه الشيعة و چه السنة هر همان عقلياتن جبر هنديجي از باور ناكم چه جوهرين تدا ببن أو ديميني تنسر آستي دنگا جبر هندیجی مدید کو چه هفت پیمانی برای انتخابات نهاد نکردن همی لیویا هندی کاکیش لند دنگ بهز اینن د دیفوان دنگا وان کرسی کا د هفت پیمانی کن و از پش راستم جی جاب همی های الپارتی جبر دو سه اگره کا یک چونکو مرجعه که دست نشان کریه هی سرکرده‌تی کارک خاصیه هی و جماوره که مستقر و پیگیریه هی کلانی دی اونینه یعنی لانی دی بلا خو عجز نکن بس اف تجربه کو هی نشاد دن کو لانی دی همین لوکالینه السنوره که جغرافیه محددیه هرما کردستانی او هم خوبت مجیلن کو مخابن نشین کشید خوشی چاره سر بکن بس پارتی چه و مجیله برام بریوه پیرو کردن برنامه نتوایی اوی کو بخمت هات یادم از راندن و حتی نکجی بردوامه زور باشه تا بحثا هفت پیمانیا کرد که بری هل بجاتن هیچ هفت پیمانیا که خلیک نداره سر
درست کردن پشتی هەڵبژاردنان دێ چاوە حکوومەتی پێکینن پارتی دیموکراتی کوردستان ji کیژان لایەنێ سیاسی شیعە نزیکە بۆ پێکینانە حکوومەتێ بخۆوەکی من گوتی نەشێن زی بڕیارێ بدەین بەس وەختی دیراسا هەمی لایەنێ سیاسیت عێراقی تێتەکردن لایەنێ سادری تقريبا شنوف همي وان لاني الشيعة أوانجي مرجعك هيكو مقتضى الصدر يعني مرجعك الديارة كرسي كيتوان كي مزدا يعني ثابتا وجماورك چین بیجین براورد گلانه دی جماورک مستقر تری يعني بارتي زياتر جه مقتضى الصدري نزدیکتره جاری هشتا بریار نهات یادان بس بیجم اگر کاچوال سنور حریم کردستانی بارتي اف صفاته هنا الصحة عراقي جي ونفس جعاده صدري بترف صفاته هن كد جنجند قال بارتي ديمقراطي كردستان زور باشا ابن خان يعني جبلي سایرون هیچ هزکات که شیعه هیا بریانها و گفتگو گل کربیتن پشتی هەڵبژاردنان حکوومەتی گەل پێک بینن والله خو بری هەڵبژاردنا هەرچەندە دوودریەکە بۆ ئایا دە هەڵبژاردن هێنەکردن ناهێنەکردن پتر بەرەفەندێک چووکە هەڵبژاردن نهێنەکردن بەس الحەمدولله هات نەکردن چکە تاکە سیمای دیموکراسیەتی العێراقی ئەف هەڵبژاردنانە کو هەر 4 ساڵە جارێک پێنج ڕۆژ ماینە بۆ هەڵبژاردنان پارتی لەسەر وێ نەرمی و هێمنیا خودێ بەردەوام بیتن تەشەنجاتی سیاسی دروست نابن هیچ شێوەیەکە مەدی بەری دو ڕۆژە نەهێلان پارتی بچن شنگارێ بانگەشا خۆ بکەن ئەم گەلێک جان بێدەنگی ئەم زڤڕین بەس ئەو پەیامێک بۆ خەڵکی وێرە بڵەداوی پرسیارە من ئەوە بیتن پارتی وان پێنج ڕۆژانەدا دێڤەگەڕیتە شنگالێ یانژی چاوەڕێی پشتی هەڵبژاردنان دەکات تزاني الفيريك تشتهي يعني انه كخليك وصا هزر كان كو اميت زفرينا بمثلو كركوك يجي افنا او زفرينا او بارتي ديمقراطي كردستان فيت چونك مشكله وان دافرا قالك جدي ترش او كو بارتي نو كزفريا انا او نو كام زفرينجي تني جوريت بانگشا هل بجاردن انا وبنسبه شنگار يجي نسبت بارتي ديمقراطي كردستان شنگار يا داگير كريا بس داگير كرنا كا عسكري و جبرندجي مادام داگير كرنا عسكريه اكيد روجك دهيتن کو اف داگیر کردن نمینه تنی لانی پککی اگه کورتی برسوند تنی لانی پککی رینادت کو کاندیدن پارتی بجن نوا شنگاله یا خود هزیندش هنل بیداره بگمان هزیندیجی که تین 18 شعبیه های و یا پشه و گلگ لانی دی و یاش همیه مترسی دارتر او کو داعش افریقا او جلکه داعش یجبر خو کری و بجلکه که دی یه تنظیم کری کو اکی تندگ لانی نافخوی و درکی الپشتوان یتاتینو یه حکم شنگاریت کرد بین هروری گلک سپاس كنتم يبان عم بوي البجيت سركفتي به سباس